May ni som pasari sang ni som ni panga in rin ni ania. Bazar thir tu te chibai ule. April ni som ni pania firfiak ten pahalgama khwalzin mi som ni parugzet an kap hluma. India chuan firfiak te kem suwa samve ngalin andu tho ve deuh boka. India le Pakistan in rinalaya firfiak te kem bom dar mai du tok lovin. Pakistan ram thuk tak lu chilin. Murid ke le bahawal pura firfiak te kem changtlung tak tak chu mei ni saria an chu chenghal boka. Pakistan chuan India sipai ten an ram chung an beiti in drone le missile mangin India ram an ron run ve ta thunga. Pakistan hian India rama firfiak te kem an hu ve lova. Civil le sipai te omna hmun chu an ron bitum ta a. Hei hi India chuan rem changa la in Pakistan beilet na huna amang ve le ta thunga. India Ram News Agency ten India in Pakistan a bei chung chang an zia dan hi adik vekem ti phei chu riat ani lova. Angai nomin India an chu aro pui hle a. Kar to pani boka India malak dan le India ral thuam chung chang hi in soidar zau don te ang. Wayon News in an puan dan chuan India hian Pakistan airbase som pani zinga som pakhat chu mei ni ko zan le ni som zing lam in kar khan na taka bein Indian Air Force Indian Army le Indian Navy te tangrual chuan na takin Pakistan an hliama. Chu mai chu ni lovin Pakistan Air Defense System. China ina pek po India hian chiang takin apal tlangani. India ral thuam zinga hlotling pakhat chu jet fighter lem. Dummy aircraft ania. Hengba ka hian Rafale fighter jet atanga ka chu Scalp missile te. BrahMos supersonic cruise missile te chu India hian Pakistan airbase ka nan hian an mangtangkai hle bokani. India hian hlo chaman tum lo hle a. Ama sabira Pakistan radar te ti boy turin in do thlo na lem. Dummy aircraft chu Pakistan rama an thlo lu tir phota. Heng thlo na lem te hi in do thlo na ang taka siam ani a. Ataka an ema wangin Pakistan Air Defense System chuan India thlo na tak tak emoti in an lo chin chia. Ka tuman in bo sai lai takin India chuan missile mangin Pakistan airbase te chu an kap ta sia maya. Israel siam harop drones te chu Pakistan Air Defense Radar baka Command and Control System ti cheturin an mangtel bokani. India hian Pakistan Airbase beinan hian missile som pangalayan mga. Hengan missile man te hi BrahMos, Scalp, Rampage le Crystal Maze missile te ni in. Indian Air Force ten thlona tangin an kap chuaka. Pakistan beina malatu te hi Indian Air Force sa Western Air Command le Southern Air Command te an nia. Pakistan drone le missile te dang chat turin India hian Russia siam S-400 baka MS Sam le Akash Air Defense Missile Unit te an mangani. Tuntrum hi India in melma beina na BrahMos missile an man voi khatna ni a. Aman tlak tak zeti alangtani. Operation Sindura khan India hian melma bei turin an sipai tele an ral thuama thatok ti an lantir baka melma beina laka inven na man ruan nei thatok ti an lantir ni in mithiam te chuan an ngaya. India ramaral thuam siam BrahMos le Akash te chu Pakistan ral thuam. China le Turkey siam an laglu te laka achungnung hle ti alangani. India sipai ten che that ema wang le an hlotin ema wangin. Operation Sindur hian India sipai chanchina rial renga hlo rei hle don ti achianga. Pakistan la beina India hlotlin na lom omna chu India rama siam ngai ral thuam man tlak tak zet ti lantirani hiani. Prime Minister Narendra Modi chuan mei ni som pania India mi puite hne na thu cha asoya chuan he operation a hian made in India ral thuam te chu man tlak zia fin fiani a kumzabi som ni pakhat na in dona made in India project noya ral thuam kan siam te chu man tlak ti khovel in a hreta ni ati hialani kha India ral thuam te hi engang chiang nge ti in bi chiang te ang India hian Russia mi thiam te ne na supersonic cruise missile siam thu hi khovel hriatan puan na rei to a Mase he BrahMos supersonic cruise missile hi man tlak tak tak ti chu ka chin na ni lo ka tak tak na lantirin Operation Sindura chuan hloting takin lantirani ta a Pakistan ramrilan sipai te hmun poimo ka na na manania Pakistan Air Defense System paltlangin Pakistan Air Force bungrua za som ni velai ka chiat nanan mangani soitongin BrahMos missile hi India le Russia mithiam te tang howinan siamania India Defense Research and Development Organization DRDO le Russia NPO Masino Stroyenia te thok howinan siama India missile ne izingan chuan vorber ni in tui hnuai longa tangte longpa ngaya tangte thlona tangte le khomwala tangte na ka chho thei veka
hei hi atangkai bik na le that bik na ani ome Khovela supersonic missile zinga thlok chak ber pol ani a Mach 2.8 atanga 3.0 vela chakin boru ka thlok theya ri aina le thum velin thlok chak jok ti na ni chu a thlok chak em awang hian air defense system tan mu a harsa a chu mai ba ka chona kap dik em a target hi metar khat aya hlaina thel lo anti ani India Defense Minister Rajnath Singh chuan Brahmos hi ral thuama ni ringot lova India sipaite chakna tharui ani ati top mai India ral thuam faklo dang le chu Akash missile system hi ni a Israel chon Iron Dome an neya India chon Akash kan nei tingatin India sipaite chuan an soi thina Pakistan in drone zarwal le missile te chu India ram lam hoyan ron thlo chu atir tum khan Akash missile system hi an India ram apoi khoi tur te chu poyan khoi ma in an lo kap thaman vekani Akash hi surface to surface missile sammanti mai mun nai kap chi ania India defense system in thua thi panti mai multi-layered air defense system zing an manani soitongin defense analyst then khat chuan Akash sam hi Israel defense system mingthang Iron Dome nen an te khin hiala India mithiam te chuan Iron Dome ai na thajok antia achan chu Akash sam hian kem somni panga china boru ka thil thok pali chu tum khata akap rual theya chu mai ba ka mel maten Indian air defense system na thok thelowa ron ti jaman tum na po lo bele turin Akash missile hi electronic counter measure anti ECCM manga thuamani Pakistan nena indona tak thleng trap khopa in epna khan Pakistan chuan drone le missile tam tak mangin India ron beya khami lo chan le na India ral thuam man tangkai dang le chu summer air defense system anti chunia summer ti hi surface to air missile for assured retaliation tinania India air defense layer poimo takania Pakistan in China le Turkey siam drone le missile an ron man te chu Akash le summer te hian an lo dang chatani summer hi Indian Air Force mithiam tele Indian defense industry te siamania drone thlok niam chi lo dan cha na an siamania summer hi chon missile lo bitum lovin ral thuam te naw jok drone le UAV anti akhal tu om lo chi thlona unmanned aerial vehicles te chu alo hmuwa alo bitum thina ni hemi ba ka hian India chon D4 anti mai drone ta na mel ma hlo om tak an nei tel boka Akash le summer ba ka DRDO siam D4 anti drone system te hian boru ka tanga be na laka India ram mi puite an lo vengani D4 anti na chan chu drone detect deter and destroy system ani wangani a D4 call hi melma UAV electronic jamming le spoofing call nei te lo zong hmua na thok theilo lo siama lo ti chetu ani ti na ni ber mai D4 hian melma drone te ka nan hian laser manga drone te chu a call poimo kap chia in le ya kap thangal nok mai ani DRDO chairperson Louis Dr G Satish Reddy chuan D4 system te hi drone chi shrim lo be le nana du thu samani ati hetinga air defense system layer sang Air Force Army le Navy te tangrol in an siam hi Indian Air Force IAF te chuan integrated air command and control system ISCCS noya da in Akash tir system antia Akash tir system ti hian kan soitak ral thuam sang manga India ram chung boru lo ven himna kha asoi ber chu ni a India air defense system pumpui soina ni ber chu air defense system anti hian ram dang te poin an soi ber chu leya om radar le surface to air missile in kop mishing in computer manga command a pek boru khwam chin ne lo ena mel maral thuam lo chin chia boru ka omlai lo kap thatu khol lian ang chi S400 kan tiang chi kha an soina ni bera India in Akash tir system antia hi chuan kan soitak Akash missile system te samar te D4 te kha atel veka hengba ka hian India hian hun poimo big veng turin S400 po ala nei bok ti kan hrevek ome Akash tir system an ral thuam man te hi lir thei manga olsam taka phul son kwal zung theiani wangin a tangkai le zuala air defense system pakhat S400 emo Iron Dome mo in ven got a in hetianga ral thuam chi thum vel mang kopalo in ven hi tun lai in dona mishing tel lawa drone thlo tira bom hlo om tak ken tir tel thei tho si ani to hnuah hian atangkai le zual don ti alang rengani
khang kan soitak India siam ral thuam baka khan India sipai te chon operation Sindura khan India le Israel mithiam te siam Sky Striker kamikaze drone le Barak 8 medium range surface to surface missile te pon manga chuba ka chon satellite somvel lai chu mantang kai telani thu ISRO chairman V Narayanan chuan soya engang takin nge heng satellite te hi mantang kai ani ero soichian chi ni lo ani mai theya soichian ani lo thung ani India inama siam nge ral thuama manga a hlotling hle ti kan soirual hian India hiral thuama ain todel hle kan ti na phei chu ni lova India hian khovel ramchang kang te hnung zuin ral thuam siam konga hlotling chhome kani kan ti na zok ani theyang tudin hmuna India hi khovel ral thuam leina saber ram pakhatani a ral thuam leina na sum mang hnem pahni na ni in kumsang ni somhni tanga sang ni somhni pali nikum thleng khan khovel ral thuam zong zong za pariat point pathum hi India layania ramdang siam ral thuam leina satdan tur chu kan chut thiam mai ome bazari lo thira wangin kan lome